pang atumhan mate media jil potumhan karbila charles songa hinpen kache songa kardam pajir kardam penili na tumhan na chu fateng pena tum dakewan pot itu karbila charles song tum dastamena tumhan ningat longpen kachuro pila sipini jasimet pet labangso media press meet lam pachini ne pra nili pachini gang tungdo nilong do punili arena Rajan Tiso lang West Carbon Long District Committee along Finance in Charge do punili Arvina Banke Mirsing Kro lang Banke Assistant Secretary West Carbon Long District Committee Evan Serong Ki Hanse alang Banke Kolonga branch long secretary na si pini na tu phana ke phana ko alam ki banke lahelo jasimet pet kidamtan iludunia pran urchudut isi mate controversial salam do je bang pharo ke thong chokamar tumhan forest department along chokamar tumhan environment and forest department ko also department long bang pharo ke thong tum pa latun ke arong re kan si sakuri ke mate job ke claim la so puthar kosi carbon thomas consequences so cause notice eliham je na tum nikrip ni kya bang bong ba nikrip phong bong so na tum yang si clarification chipi biuta na to sakuri ke itum ke as per department na proceeding ating na tum claim ko bisa dakit ba ke jong hon do lasi ni tum men ki pu dun kan tung ge la hilo lada so cause notice a letter ke piklan a notice a number ke la hilo na tum phani le pachini kan tu KAAC/ENF/ESST 238/2023/24/9 dated 7/10/2023 ani sia sithi bang kendo sokos notice asi hala daki kupon bang do je nani tum hanke illegal atheda government norms masi pleng pin aposi nani tum asakuria bangke a job bangke illegal lasila bangke violation of useda ke top kondo mane section 7 AFRPM Act 2005 teng pen nani tum ke illegal mane da interview kon ke ta hopa pikine dolo lada laso sila tum hanke pa bon kondo sita nili pu ndum karjiban tum mate nang itum la illegal to ki pualam thie bangke kupusom si illegal to na tum puon ko akhe bangke na itum lang tha alang itum phana to akam chutoy kam ka chutoy ko na lo NRC ho sumson sa mela tum phan chutoy lo la puson thak thak si hala election duty long sa mela tum phan chutoy lo BLO long sa mela tum chutoy lo ba eviction drive long sa mela kai jan long pinile long sa mela tum phan chutoy po option do pila dake mention elote ding pikla tala major ni tu isi example pasien ponchalo se lahaya sai chutto therapy ko som sila tum phan illegal pun ako isi puthwa ba ka thumi me ma latum service book ta chokalo latum NPS ta chokalo mai lu bahini mani chok che dolam na ke om tum chokalo service book chokalo NPS chokalo ben hala pilo CPF telah tum chokalo lahai chok era phi ha government pen chok thai document chok thai phi norm se aku illegal program aku sons tu man ki put abe aku tak pin si bangai tum kar judun kan tum ne ni tu pu tum lagi illegal kan athi lahai chok era phi se tu illegal hala sok asilam ne tum ne jaga asakuri ki pita lagi no he kali hanin kan potro lagi claim ta tum ta dulu aja jerding u pen claim tum ta dulu hala tum bangke ko sons non illegal ko ana nikan be claim dia phi illegal ko tum la sila bangke ni tu komanya favor ki duhi polang kali setame government long wala tu ta claim ke ko akam chutoy final ho illegal pu bangke la bangke chokche delu mak sin tu lasi da alang tum bangke na tu ke illegal kono no mas clarification chipini so cosmetics na declining pu hili pu ye kan tu mag nahi na itu ila tum ki namta news long sami ni thek long itu CM ke hai tu ram ho halang ni pu bata pu lo exam ke tok dun de exam ke tok dun de ki chokche tok dun re nahi lapen ke tok no te na kun ke pass lo award bang itu ma ku de the so sentence kan mane exam ke na tu me la tum ke tok no te ke pass lo mane kutti phansi ki min na mahala bang itu me ma ku de so posi ardiman ko exam ke na li tok no te pass back ji ku ke pune people of pune ke na li la ke ang to na masi pass e pune athe exam ko mane se absent te son se tok te pin me pass no ke da ke long ta tu mane tu exam to te pass ko si again on ka exam ke to dun sita by chance no si ko mane ko paila no answer streaming go there kulote
By chance mana exam aku pala no malang ni bang exam ta tabun ni det kulut hai form fill up jat ta la sito la exam bang ke na dum pass ko dak tabun usi pisha la sote kulut te non an kali abc illegal gala pass tu dari ku bang illegal tu la hala ke hote nang lage purkha pati ya kam se be kusolo purkha pati nang lage na lizo si pass ko kulut te lage legal dak si legal ku puni lu la so pot si ni tu ni puya bang ke exam da pati ya kapre ka kimi fresh pati no sitala ki pitang tum han bage na supi lok leng bage council of isi no meeting dora chepe pass dana lage ki pitang dia keno ke nang tum ge lage ko na din claim tang get ko tang pe na tum so isi chepe pass tum fresh na tum improvement pide no hala bang sini tum ge achieving reader kang tum a the bang ke pinida ka kama thani technical alam dopi lahai tumba bang tajale puno sakuri long lo kolonikan photron ke kegle ma tum do sakuri do tang lo isi ache akha do kosi bang ke komani bang ke home loan ke endo PTL loan do komane ba car loan kapre loan do pi ke ana tum do pi latu man sa sakuri by chance ban se non long de ko ta latu ko la hai loan chitun pola ka chi thok pham mamsi ka chingna song la chi thok ru si chi ko ta no lasi lahai tum phanda akiriya lam ta matha nahi akariya lam ta do aposi lahai tum ma tha ko ni council tu men kan kon ko ni laben council tum ke karbing long e dora tumhane kan kon nahi tum ko na tum yo sinon illegal ko te hala na ki pike cheng si chok chi delo ko sinon na tum legal ko sama hala ma tum claim ko si hala so legal ki claim ni bang ke exam ke to ko te chok lo passport ku bang le la ke pass tang de lo bulan tum thana ka process ma claim na ko la so te ngase tum sakuri bang ke pa chere ni musim tum me chuni ni pa la peni tum ta ni thedo karbing tum council CM tulira mo ki hai same karbi ara against ke damdi kuni tum ta kama thadu alang list me ra Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.